محمد بن إسماعيل البخاري بكم سافي بكمتي إسا وانيني دا علمين اترفاني الرابرة ملئ مقالان إن كيس جراتو نيسابور جرامت أمو متنا مقالاتنا قفوري نيسابورا قبه جراني الرت دولات ننتران علمي برتين برنوتا بيكون إفسودة عمري نساء جهاتا ميلم العلم يؤتى ولا يأتنين أن يغادر المدينة حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. نمني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نمنيهم بك ننجو. محمد بن إسماعيل البخاري هجرة رسول ربي الرا وقاد إبلا ما خنتمي جهفات الدنيا الراديم وقاد إبلا ما خنتمي جها عمري نساء جهاتمي لم إني هجين إساء الدنيا تنا علمي برتين برنوتا بيكون إفسودة تري حقا دهين مشرق إنديمي مغربي إنديمي إفسات ننتري. محمد بن إسماعيل البخاري عمري إساء آخرة كيستي تعرض لاضطهاد كبير ركون قدون إساء مدت نمون هدون بيكم سافي بيكمتي إساء وانيني دبانيتنين إمام بخاري أكهما الرت دولات ننتران مقالان إن كيسا جراتو نيسابور جرامتي ترتي مقالان نيسابور تانا كيستي وروني أنقوك أبان كوتوتي ilmaan teenna maatii keenna beeta mangistii manatti barsiisanii tini affeeraatiin turan. Imaamu Bukhaariin hindide akkana jedhaan al-ilmu yu'taa walaa ya'ti ilmiin itti dhufanii irraa baratan malee ilmiin itti dhufanii tiniin irraa baratan malee ilmiin namatti hin dhufu deemee tiniin jedheen achi booda itti waanyanii dadhabanii Imaamu Bukhaarii waraqaa itti erganii tiniin ayyu gaadira al-madiinata haalan ammuma tana magaalaa tana gaffurii Naysaabuuraa gabbahi jedhanii. إمام بخاري لين كتاب إسارة تبتي وان قبو هم نساء جهاتمي لما عمري نساء جهاتمي لما جه هم ندأ بوجه كأيتين به جاء صومنا كيسة رجينكم. إمام بخاري فاتجه إلى بلاد بخارى مسقط رأسي الدور ألوتا إساء قرى مقالا بخارى جرام تتت مالي أتش اللي رأكي جنان فاسترحبه الناس ومن تبهيتين إسا سماتي إسا كي سميسي الرابرات تتسين قيوتا قباب ديو إني تترو أمس شر قافة دراني سابورة كيسة تتأتم ummanni gaafa duraa hamtuu makriin maakirtoota jalaan hafne dhufanii Naysaabuura irraa waraqaa itti fidan maal jedhaniin ayyu gaadira almadiinata haalan Bukhaaraa tanarra illee ammuma dafii nurraa bahi jedhaniin. Imaamu Bukhaariin ka garam deemaa hin beeyne hiriyaa isaa tokkotu jira ka kitaaba qabuuf Ibraahim ibnu Macqal jedhanii Ibraahim ilma Macqal wajjiin ka'aniitiin deeman. Ibraahim ilma Macqal wajjiin deemanii Ibraahim eessa gara galeen ilaa Samarqand gara Samarqandaa deeman. Samarqandii tana yoo gahan magaalaa hin seenne magaalaa cinaa qubatan ganda takka keessa ganda tana firoota Imaamu Bukhaariitu ture. Imaamu Bukhaariilleen achuma qubatee achi bubbule isaa achi jiru Ramadaana bultii 29ffaa boru ciida yoo jedhan ciida alfixrii guyyaa ilmi namaa gammachuu waliin qoodamu gaafa yatiima mataa haxaayan gaafa ollaa yaadatan gaafa islaamni walitti dacha'eetiin maatiin guutuun gammachuu wajjin dabarsutti itti dhufanii Imaamu Bukhaarii ammuma daddafiitiin bahi magaalaa tanaa jedhani. Imaamu Bukhaariin leen ka garam gara galaa hin beekne ka cinqame ka yaaddahe kun kitaaba isaa walitti qabatee yaabbii tokko ka yaabbatu tokko kitaaba isaa itti fe'ateetiin magaala Bukhaaraa naannawa tana keessa magaala Samarqandii tana keessa illee baheetiin imal xiqqoma deemee achi siqee fanaama bijaanibi xariiq ollaa caafii daangaa karaa gubbarra Ibraahim ibnu Macqaliin takkaas qubannaa taa'e jedheeni caafii karaa gubbaa rafe achi xiqqoma achi ciiseetiin yoo Ibraahim ibnu Macqal dhaqeetiin isa kaasuuf tahu sochoosuuf hirribaa dammaysuuf Ibraahim ibnu Macqal itti dhaqu qad faadat ruuhuhu ila Allah ruuhan isaa gara Rabbii imalteetiin jirti. Imaamu Bukhaariin ibnu Kasiir du'a isaanii yoo dubbatu tashayya'a qad shayyacahu umamun kathiira ummanni hedduun yaa'aniitiin janaaza isaa gaggeessan jedha. Inda ishaa'itti du'eedhaan sa'aatii ishaa'ii guyyaa borumtaa ciida alfixriidha hijiraa rasuula rabbii irraa waggaa 256 warroonni Naysaabuura bulchan Samarqandiin bulchan Bukhaaraa bulchan guutuun isaaniitu addunyaa tanarraa namni maqaa isaanii beeku hikmaa isaanii beeku ilmii fi qabeenya isaanii beeku tokkollee nun jiru. Har'a garuu addunyaan guutuun Imaamu Bukhaarii hadiisa qulqulluu alladhi sannafa asaxa kutubin ba'da kitaabillah حديث قل كتاب قل كقرآن ربي بودة جدمتني يادمو ككتاب سمت أنسي حديث كما جاء كيسة ولدت كبي حديث إبلا ما سمو إسات التنفاذي
إسلام جماعة إنه جماعة كيس إمام بخاري حدي كتاب بخارى جدا مكمل أي سات مجاز بخاري جدا مكان توكي تقبسه وجاك رجع التفرد خدمة إسلام كيس تقول والروتا إسوانيني سرت إباغ سنغوتو تاريخ نجرا أدون جرا أتبوتين دبمته حجر علي بربران نمني علمي إسالي الرابرتا كوان إني جروتي مكا إسالي علمتي بافتات نينجر ati homa gaarii hojjedhu addunyaa tana gubbarratti rabbii kan kee qofa irraa galata eeggadhu namarraa galata hin eeggatini waggoonnis lakkaahu jaarralleen dabru rabbiin galata kan kee hin dagatu inna allaha laa yudiicu ajra almuhsiniin wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu